leyo khanjwa nawo umuntu esifazane mangabe ugana ibalulekile ukuthi uyibheke ukuthi uhlobo luni yakho. Uma ngabe ngakini bungekho ubukhosi ungazalwa inkosi akukho la ukuphoqa khona ukuthi uthenge iKhristu enengwe. Ngikhumbula kahle ngehlisa sebenzela umudaba noma usisi osecindezelwa yibhukisi lo hlobo owalithengile ngoba imimoya yakhe ingahambisani nohlobo lweKhristu. So uyilona manje leKhristu emcindezelayo ngoba wathatha iKhristu engabe ithengwa zingane zamakhosi yathengelwa bona yena ngobe afforda ngoba benamandla. iKhristu iyodwa iyabala. Khona amaKhristu wabonayo ukuthi amaKhristu lawa awawo wonke umuntu. Bese kuba khona amaKhristu akhethelekile. Ibalekile kakhulu lento yeKhristu bafethu ngoba kuthi makuqubuka imimoya la kuqubuka imimoya izohlangana neyakho kuthola ukuthi kuyaclasha uhlobo lomuntu oyena. iKhristu represent omunye umuntu hayi wena. Angiphinde lento kuthi mhla kunevumvu kuneyinkinga kutholakala ukuthi uhlobo lweKhristu owalithenga wena kanye nemoya yakho wena uqobo aluhambiselani. Uhlobo lweKhristu luchaza enye into, wena ungowesifazane ngomunye umuntu. Bese iyaxabana ke lemoya bese thothweni usiyacindezeleka emzini ucindezelwa iKhristu owayithenga. Ibalulekile indaba yeKhristu. Ngasho ngathi ngiwe ngikhulume kodwa sengiyabona ukuthi manje sekuyahlanganeka nawe la ngiqale khona nami kuyinothisa kahle ukuthi lethi kanti kuba inkinga ingonyaka odlule sisebenza udaba noma umusisi ngendaba yeKhristu. Nakulonyaka futhi iphinde yavela indaba yeKhristu. Musana ukusebenzisa noma imapha amaKhristu awunamoya awunabantu abadala awunalutho. Ikhona iKhristu engayifanela nje engamaplanga efana nawo wonke umuntu enormal engeyakho wena umuntu esifazane. Lama Kristu aneboya beyinkomo anezingwe ananani owabonayo ukuthi arepresent ethile. Inganekwane le video ngiyazi kwabanye kodwa ibalekile ukuthi ngidlulise kubantu. Ibhekeni ngoba leyo moya iyothi imisivuka ihlangane yakho icindezele kakhulu emendweni uthola into zakho engasahambi kahle kanti iKhristu owayisebenzisa wena irepresenta olunye uhlobo akuwona wena uzalwa ebukhosini awunawo futhi imoya ethile awumbethwe abantu abathile. Wena bekumele uthengele iKhristu ngefana nawo wonke umuntu eyayifana nokhokhokazi wakho kanye nogogo wakho kanye nomamezala wakho. iKhristu iyodwa abantu abaningi isazobenzela inkinga uma bezothenga noma yipi iKhristu ngoba ngisho imvunulo le kukhona imvunulo yamakhosi kukhona imvunulo yawo wonke umuntu. Sikiyekwa namhlanje ngoba amaZulu afundisekanga wonke umuntu uswaba nemvunulo uswathenga imvunulo yamakhosi ayigqoke ngesimo sokuthi veze akukho la umuntu athishwe khona ukuthi le mvunulo ingiyani noma kwazeka kodwa akekho ududumezelayo lo mhlawumbe noma lokho ivuka ngisho ezikoleni ukuthi hayi no le mvunulo ayithengwa nombani ithengwa amakhosi kuphela. Nayo ke lento yeKhristu ibalulekile kakhulu. Abanye abantu besifazane iyabacindezela uma ngabe sekuvuka imoya yalo iyalwa ilwise nayo uhlobo lweKhristu aliphethe. Inganekwane ke lento engikhuluma kwabanye kodwa abantu abazi ukuthi iKhristu umthandazo iKhristu umkhuleko bazoyizwa into engisho ngoba iKhristu isuka inemfihlo yakhona. Umuntu uma ngabe ephume yogana ngisho sengasaboni kahle ubika kuyona leKhristu uchaza kuyona leKhristu. Khumbula uzochaza kanjani kwiKhristu uhlobo erepresent enye into wena uhlobo lomuntu esifazane omunye ongafani nalohlobo oluchazwa iKhristu ukuthi iuhlobo lunilona. Bambalwa ke abantu abembulelwa ngeKhristu nabangachazulwa ngeKhristu kodwa ngoba abantu abafuna ukuzwa bazongayizwa lenkulumo kanti ibalekile izobasiza. Ibhekele into yamaKhristu ungathathi ibhokisi labantu abathile lithengelwe ingane bese ifika icindezela phambili ibe lenkinga emzini wakho. Bekuyilokho ngiyabonga ethu.